serikali ego yanjite gutumia propaganda ngabono era bali mchibesa maite ko genda yato set ya servant public ekero ko serikali watenga to allocate 33 billion to teachers kero munda akoranga kena bali mabaiga bono babyukire lakini gogoja go ringa 33 billion jiganinki bamanya watenga paia 8.4 billion 8.4 billion igabono ke gocha so mubuko bo mwalimu ndaitenko example omwalimu job group C3 boniga mushahara ye ole between 45,000 na 52,000 mwalimu 45 na 56 mwalimu kano maite chwe seringa amende tu 1,700 gross 1,700 bono ndete tonye minus orus 30% tax ase 1,700 hiyo ejim 510 serikali ya iri orusi 1.5% of gross tali akagamento gross yengima igoto mbinga ase 1,700 is again around chiwezere ngange 30 bob orusi 2.7% 75 ya sha tali okoragasi ande ngange 60 tali okoragasi sha no boibi NHIF wete sha ari bobe orusi NSSF amende tu yachite so konyoranga out of this money umuntu amende tu 1,700 siringi 900 na ande serikali yotukana nacho yotuwe siringi mwalimu amende tu siringi 800 na chamende tu lakini kero umuntu expected improved living standards sio mwalimu asenjo naye 233 billion naye 233 na amende tu naye 233 billion kulingana na mangaseti iko nakiko ratu atagete allowances echiga chipe adjusted asengencho no umuntu akoreke nga akabesa gasukire kera basic pay yero oroche kere gento kere target on basic pay every division nakitu atakerete harmonization yege chibesa echi ekige tabete